سلكتان TRT كردية سلاف ورئيس بنارين عزيز وهيجان بخيراتن برنامج ضويا حفتي سبها وروجا وضويا حفتة بخير وخوشي بالشاهي وجوشي به شخوا امجبو ضويا حفتة خوشتر وباشتر در باس به پیش برین وده وک حجر پیش ام سپاسیا خو ارکستر خو هیجا بکن سترامبیج زلال یلر مالاتا واس حد خوش گلک سپاس کم موزیکشن ما علی اکبر ارگون علی جان کوچر سایم ارتن مالاوا و دست و دلوا صابه و هر بیجم بله بینن عزیز دوی برنامه ده هر هفته مسر رنگین جیانی لسر مجرد دناو جیانا مدد سکنه مجرد می ایرو ده ادبیات و کردی ده آنتولوژی ایرو امی لسر وی بسکنه و باخفن ده میوانی من گل قدر بلن و هیجان ها لگل منه به دستوریا وازی بزرم میوانی خو اکادمیسیان و نویسکار بریز پروفسور دکتر بریز نسیم سönmez ماموستا سرچاوا سرسرات مالا و آوا سرچاوا و سر غلام بای باشین انشالله ماموستا الحمدلله اون چوار سلامت انشالله هر بیجن بعد نوام باشتر بون کیف خوشتر بون گلک ممنون بون مالا و آوا ماموستا پیشیت بناسن خابدن ناس کرین کرم کن باشه که عبدالله از به اصل خوش باجار ارزورم جنابچه تکمان گنده آلتونانم من دکترا خواه ارزورم قداند و از سال 2014 دا لزانینگه ها وان یوزنجی لی ده انستitویا زمان زندی ده بشا زمان چند کردی دا وکی ماموسته زمان کردی من دست بکار کرد 2019 دا از بشا کردی دا بوم دوچند پیلیا دوچندی مگرد و هر وها 2025 دا جی ده بشا کردی دا دیسان پیلیا پروفسوری گرد از نهایت خدمت زمان کردی دا می لوانه ده بشا کردی دا بس حتی وقتش مالا و آوا دی وقت و زیده بکس سری من مصابیج ایمین آواجی خودت مالا بالا و زیده آوا بکی اون هر هبن و مهوانا میدنی نویسکار بریز روزبین özkan ماموستی سرچاوا سرسرات Gelek spas kım maliyava. و باشین انشالله Elhamdülillah hunci başı. گلک سپاس کم به تایبتی کو نویسکاره کی جن کو هات لور از زیده تر کیف خوش بون ناو جوا کمت مخابن ابنه کی که مهجمرا جن نویسکار کیمه و از هیویدارم یه وقت اونج زیده بن همش بو زمان همش بو ادبیات کردی ام بکرتاسی واجی بناسن ماموستا Gelek spas kım ezce asli xwe muş navçeya gımgım eme nave gunde me jirindaliye ji ber ku ez hertim dibim gımgım e dibin tu çima nave gund navêjî ez nave gunde xwe jî bêjim rindaliya me malbata me wek malbata Seyda tê nasîn lê ji ber karê bavê min yê melatî ez li Wanê mezin bûm 2005 pê ve jî ez dest bi nivîskariyê min kir û wisa dinivîsînim yani. ساعتا خوش هیویدارم جور شوندا ونی زیده تر برهما بنویسن İnşallah. و خوینری تیجی و بگیجن برهمی تینو مالا وابم Gelek spas. ماموستا گر کو ام حاضر بون ام دست به مجرب خو بکن هدیه kerem kın بله پیشی از بیجم کو برهمین نسیم سönmez دویسینه کی جانم ماموستا مالا و آوا به دستور آوا از نشانی تماشاگری مبدم کرم کن برهم ama yekem یا اول کو تنویس ya اول avul min nivîsande ava bi Türkî min nivîsande yek Portugî tane bi Türkî heye karşılaştırmalı hitabet yani ber avurtkirina hitabet di serdema cahiliye û di serdema sedrul İslamê da ber avurtkiriye her weha Portuga mina duyem ilmihala Şafii bi Kurdî me nivîsandiye û piştira فقه شافعی اوجی به کردی من نویسنده یعنی گلک مجارت ده هنه و هر وها لسر دیوان شیخ مشرف خنوکی خدای تعالی رحمه خاله که دنا و شان سیده را درکتیه من لسر وی وکولی نکیکریه هم اما بیجن متناوی دایه و هر وها گلک شیرووجی لسر کارو خبات میکرنه و هر وها دیسان دیوان سیدای ملا نورالله گودشکی به اصل خواهش تطوانه یم لسر دیوان ویج مکارو خباته کریه متناوی تبو شیروه یاوی مدای چکرنه و دیوان امام شافعی جا عربی ورگراندی زمان کردی مکه کو و هر داویه جی اف پرتوگا موکه دو برگ کردی نوس سال 2025 da derk etiye devî Portugye'de me jinenîgariya 365 nivîskarên ku berhemê wan bi Kurdî hene nivîsîne têda. ساعتا واقعش ماموستا Xweştir. مالا و آوا بن و اوا يعني بيجمان كذا كجلك مزنه
هم جبو يعني كسياتهم جبو زمان كردي براستيجي خبرتك قال لك باشا ومالا وسعة طوابش آباتر بزفلن روجنا خانمي ببورن روج بین روج بین خانم ببورن ایجا خلطی چید و برهمین روج بین اسکان نویسنه کی جانن اوی چند برهم نویسنه گلک سپاس کم یکم جرم به ادبیات زاروکا دست پیکر پرتکامنا یکمین زاروکن هسکیفه بوی زاروکا چیروک بو دویامین پرتکامن بناوی سترکن بهشتی اوجی دیسا وشانخانه نوبهار من فرانی سترکن بهشتی لیکولینه که اولیه یان دینیه برهم امنا سیامین بناوی قنویچ اوجی چیروک بو دیسا چیروک بوی مزنان یا چرامین جی دیسا سری باجار چیروک یک اوجی بوی زاروکا ده حب باجار کردان وک به دفکی جبوی وک چیروک من نویساندیه دایا ناسینه و برهما یاد هری داوی جی من اوتنی آنی یدن با متونه بون antolojiya nivîskarê jinên Kurd ê ku bi giştî nivîsên Kurdî nivîsandine nivîskarê jin ê Kurdî nivîsandine bi giştî du sed û dazde du sed û sêzde nav tê de hene û hemû welatên Kurdan de. Belê ew hemû jî jinin maşallah. Hemû jî jin belê. Antolojiya we de cezbewerim nîska çend kesê. 365 kesên ku berhemê wan bi Kurdî hene. Belê. Belê. Mamoste ev ka kesene li mixabin civak çima vana nas nake. Kek Abdullah birastî ev qedera me Kurdan e em zêdetir di jiyana wan da qîmetê nadine mezinê xwe mixabin. Belkî mirov sedemê van tiştan di sê xalan da dikare şîrove bike. Xala yekem ew e ku em dizanin her dem welatê Kurdan bûye şanoya şer û pevçûnan. Bûye qada şer û pevçûnan. و ام دزانن شر دولت عثمانیان شر صفویان و هر وها شر عربان و ام بین بیزانسیان هر دن دولت کردان دا بویه و که جناب واجی باش دزانه شر و پفچون انجام آوی دا چه هیه ویران کرن هیه مال تالان کرن هیه مرن هیه کوچبری هیه فقیری هیه بلنگازی هیه ایجار دوان شر و پفچون دا ام دزانن د ناوا کردان دا زیدتر وکی ام بیجن پرتوخانه مدرسه کردان و مزگفتین کردان بونه ادام اف شر و پفچون چه بونه مزگفت هاتنه تالان کرن مدرسه هاتنه تالان کرن او دست خطین کو هنه و او جی هاتنه وندا کرن و شوتاندن بلکه خالا یکم رود کارویانه بیجه و هر وها خالا دویم جی د ناوا کردان کمنه شوپیه که اساتونی نه دل نظمیه گلک مزنه یه عالم کردان سیداین کردان نخواستن جیان نامه یا خواه بنویسن هر وها د ناوا کردان دا جی کمنه شوپیه که اسات چه نبیه که ام جیننیگاریه عالم و زانای خواه بنویسن و به نفشین خواه پیشروجه را بدن نساندن او چه نبیه و آسه یمجیم هنه هاتنه نویساندن آن د پرتوخانه سیداین مدا آنج مالی هنه کسان دا او برهمین دستخط و هاتنه وشارتن و دما کو ام جوان دخازن ام بینی که کوچ کرم آخوان برهمین مالا و ده هنه بدن ما ام لسر بخبتن تیگ خدمت زمان کردی و زمان دنیای مخابن نخازن وان برهمان بدنمه به وسیله یا به برنامه اگر دستور و بعد خازن بانگوازی کی لملت ما بکم او کسی کو دمال وان دا دستخطین کردی هنه دربار نویسکار کردان دا انجی دربار برهم وان دا برای کرم آخوان بگینن اهل وان یعنی بگینن اکادمیسیانان لیکولینران زانایان برای سر بخبتن برای او خزینه یا ما د کنجین تاری دا نمینه در که سر دکی هر وا پروبلمه که میدنه جایه که عبدالله بکرتاسی از بیجم دست خط ما هنکین وان هاتنه دزین چه هاتنه دزین مثلا بین روجلات ناسان ام دبیجنی اورینتالیست اورینتالیستان هاتنه گرتنه برنه چونه آوروپایی آن برنه چونه امریکا آن برنه چونه جیدنن خبر همه جوان تونینه تشتکی دنیجیم د پرتوخانه ولات ما ترکیه دا گلک دستخطین کردی هنه مخابن لسر ناوین کردی نهاتنه
قید کرن بله. ام به فارسی گوتنه آنجی به عربی گوتنه و که مینا که جناب وارا بیشن مثلا نهج الانام ملا خلی سیر تایی ام زان گله که برهمک بنابو دنگه لانقره د پرتوخانه ملی دا نسخه کیوی هیه دگاه چی پرتوخانه ملی توی دستخط ادبینی سر قید کناوی نویساندن که برهم به زمان فارسی آتیه نویساندن یعنی بلکی به خلطی تشتیقات چه بونه بلکی به زانستی چه بونه اگر امکانه که صاحب امروف پروژه کی چه بی که پرتوخانه ترکیه دا پرتوخانه دستخطن یک به یک نزدیک کان گلو دستخط کردی چه نه چطور نمروف تصنیف آوام که از باور که مجبور خدمت کردی اوی کار گله که باش به ساعت تو خوش ما مست براستی و گله خوش رو فکر اجا مگو نویسکارین کرد هنرمند کرد زیدن نای ناسین مخابن یا جناجی وی کم ترهی درسته اجا مبی پرسیجی روز هر وها روزبین خانم حقیقتا بله خدمت گله که باش کردی امی پیروز کرد دیزا بله ام قالا نویسکارا دکن و ام بجوک یا احمد خانی فقیه ترن و گله کیش زنن لی بله ناف جنادا یکی که مرف باش بزن به یعنی بلاو بیا نابو دنگوی زیده تنه البر همه جبوی گله گرینگه نکی ام قالا جناب کند ناف ادبیاتا کرده چخاجی گرتنه بله از سری دا بحثا محشرف خانم بکم که تگوت ایکو بلاو نبویا تونه ناوی که هری زیده بلاو بویا و هری زیده برهمداره ده هر آلی ده محشرف خانم کردستانی اوجی هرما اردلان دا سر هیاما اردلان دا گلک نویساندنه و که جناب ماموسته گود مخابم برهمی ویجی گلک کم گهشتنه روژامه دبیجن که دیرو که دا 20,000 بیت وی هبونه نوام 20,000 بیتان دا گلک کم گهشتنه حتی روژامه بس گهشتنه حتی ایرو اوی هم دیروکناس بویه محشرف خانم هم هلبستوان بویه و هم جی فقهی پرتوکی که فقهی نویسنده فقه شافعی نویسنده بله یکم جارک و یک جنکه د عالم اسلام ده فقهی که وصل نویسنده و به کردی نویسنده یعنی که عبدالعفن درباره مستوره ماه شرف خانم ده ایش خازم چند گوتنا لگوتنی روزبین خانم زیده بکم یا یکم اوه کوم د دیروکا کردان دا هاتیه تثبیت کرن یکم کسی کو تذکیره نویساندیه تذکیره واتای او چیه جیاننامه یا عالم و نویسکاران تیدا تی قید کرن او نویساندیه مخابن ایرو اواندایه البرده سمتونینه هر وها د دیروکی دا هاتیه تثبیت کرن کو یکم کسی کو مستوره ماه شرف اف زانین یعنی اف هاتیه نویسانده لبلی وندایه بله وندایه و دیروک اردلان نویساندیه یعنی نوا جنن عالم دمرو دکاره بیجه جوان یک کسانی کو جی خانم و دیروکناس پرتوگه که سر دیروکی نویساندیه هر وقت تشته گیدنش مثلا از حقیقتا روزبین خانمی پیروز دکم با جسارت آوی مثلا مستوره خانم توی مدرسه آندا آنجی د جماعت کردان دا د جماعت عالم و زانایان دا رونشتیه بوان را لسر مسئله دینی لسر مسئله علمی اما بیجن فکر رامان آخوا گوتیه یا تشتی کو قبول نکریه اعتراض کریه لعالمان لزانایان یعنی بیارگه گله گرینگه کجنه کره مدرسه به وان ماموسته مدرسه در رونی یعنی 100 ساله حجدان دا جیایه ها یعنی گله جیایه و دا انجام داجی به ناو شریعت نامه برهمه که نویساندیه یعنی جبو ام بینوه که علم حال لی به تایبتی جی مجاراوی لسر مجارین کو تکلیوان زیادتر بجنان را هیا نویساندیه حقیقتا تشتی گله که مهمه و روزبین خانم ایجی او کلیا مجارا خواهی ام پیروز کن روزبین خانم گله باشم محشرف خانم وکی مگود به هر آواییشی خدای پیش جبر کو evindar bu ya elbette evinin nüvisandiye mesela kim kesene ki oldar ben o سر مجالك تاني نسك يعني نك برفره بيران يوجي برفره شو جبركو بوكا اردلاني يعني پرتخانه که گلک دولمند چه بیا یا باوی ویشی گلک دولمند بوید دنا بوید پرتخانه دولمند چاو که ما مستگود د انجام شهران د مخابن گلک برهم ویشی و دمه و هیامه از باورم شرکی گرینگ هبویه مزن هبویه راسته پرتخانه وانجی مخابن تالاند به گلک پرتوکی وی گلک برهم وی نه هاتنه چاپ کرن وندات به
لان کاری پیکراوی جی ایرول سنندجی هاتی çıkandın بله يعني قالك كبقيمته بله. مقابل وقالك كل هاي ويجفشتت مخابن ما مستعملك ورن السر برهمته اف برهمه وعالم ادب وشاعري كردينوس بله اف برهم تشوا دلي ودا زيل دا وتشوا بليار دا وني بي برتكي بنويسن جيرو كاوي والحاصل مصاب برسن مالا وابا برا والله اسا يعني مثلا المدرسه دا قبل ما دخلت دقوتن ملاي جزيري فقيه ايران احمد خاني كانت تشكرنا لكوجيانه تشي خواندنه بتني آگاهین devki şifahil berdesteme hebun tutuştekil berdestemetun medgo çima dgotun ve demi keseki jiyanname yavan ne nivisande dama zaten beşa kurdi min hayaleki min usahabu min god eze jiyanname ya biyografiya alimu edibu şiarın kurdan binivisim çüne juha çüne ne çüne katne 7 sal şunda 2 sal şunda اوی بیشین کسی وها نوا کردن ده هبونه او جیانه 2014 دا من اوا فکر هانا دمیجی خدا ام بیشین لواند او دلیمه دا زیل دا و 2019 دا ادیم بریار دا کو از ویان بنویسم گاوا من بریار دا که عبدالله من خواست از جیان نامه یا کی بنویسم من گفت او کسی کو از ناوی وان دخم برهم آخواه لازم هر کم برهمه که وان به کردی هبه او حاطبه وشاندن یعنی مثلا دوی واری دا گلک برهم وان سالین داویه حاطن نویسین و تنی به اصل خواه جامعه کرده لی تو خدمت که زمان کردی را نگریه من خواست از وانا ننویسیم مخابر تنگاسکی گلک مزن بله او ناینه وان دا کرن او آن سر ناوی ترکی آن سر ناوی عربی سر ناوی فارسی هاتنه قید کرن بله ادی از دست کتم ناوا و کولینان من لیتراتور دا برچاوی خواه و برهمین کو هاتنه نویساندن من او هانی دانی برچاوی خواه ادی من ناو تثبیت کرن به پرانیجی مثلا بیم جامعه که لگنده کی خورد حال خدا برهمه کی نویسندیه تو آگاهی کسی جتونینه ام بیشن دیوانه کی نویسندیه درفتی یتونه بونه بده چاپ کرنه آورد پرتوخانه و دوا که حبسه دا مایه من کسی وسا و گرد جیان نامه واندا نویساندنه مثلا من دستور آورد اوه دا پیشکوتنه داشم من گوتی از خازم لوی داره چند تشتامه بیشم مثلا اورینتالیسته که اوروپی درباره کردان دا وحاد بیشم برواجی روشا گشتیا کردان روشنبیرین بجاره ین خودی رامانین پیشکتی دناوا کردان دا نهندکن لی هایا جواکا کرد جگلک عالم و روشنبیرین خواه تونه yani ما خواست ما مستوی گوتنه میجی خوان براستی که گاوا کو خواد از زنکی دلی میجی اشیا بله يعني ابقى شباب يكون كادو خيرات ايضا للسر ادبيات سر زماني كردي ومخابن هاي مجيت ابجي كيماسيات جواكا ما مصبي يعني مجي خواست ام قيمتي بدنا وان ستيركن ادبيات اخوي عالمين خويم ديسان گوتنه که آپ موسا تحصیل سرم چیکر کو از وی برهمی بنویسینم او دما پیناسه خودکه که عبدالله وحاد بیجم ده بیجم رجای زاده ارجمند اکرم تالوم دما قال جیانا خودکه جه جدایک بونا خواه و مالا باو خواه پیناسه دکه وحاد بیجم هرما مارمارای هرما هری مدنی یا ترکیه استانبول جی باجار هری خوش مارمارایه بوازی چی نافچه هری خوش استانبولیه سریر تاغ هری خوش استانبولیه یعنی محله تاغ سریر یا هری بلنده او قصر رجای زاده جی قصر هری خوش یعنی محله از لور هاتم دنیای کاب بینن
çava penası akvadı ki Recaizade Ercüment Ekrem Talu u evha da bejem helbet ev kure Recaizade Ekrem bu Musa Anter dema penası akvadı ki Abdullah Vaha da bejem da bejem Velat-ı Kurdan herema heri paştemayı ya Türkiye'ye. Merdin parezgah Kurdistan'ı ya heri paştemayı. Navçaya Merdin'i ya ku her zede alozi teda heye nisebine. Stilil nahiye ya heri fakir an sebineye. Zıvın Gunde stiliye ye heri paştemayı u legor qayda nüfuse ez de şikefta hecmara düyem avi gundi da hatime dünyayı yani kesi ki bu bir rengi hatine dünyayı icar berhem nüvisine zamanı kurdira hizmet kirine boçe em kıymetine dinavan jiyana wana nenvisinin be destura ve ez xazım tişteki dine jibe bejim leve dara u belki demavazede negrim Kerem ki namus. Kurdizade Ahmed Ramiz de sala 1970 da Qahire'ye mevluda Mela Hüseyin Bate'yi çap dikem. De çapê da pêşgotinekî ji dinivîse ji pêva weşîne di pêşgotina xwe da wiha dibêje. Dibêje 6 milyon Kurd hene tabê wê demê. Acaba heta niha 6 insan rabûne qencîtî ku bo Kurdan kirine kella sümme kella û diyar dike û dibêje kesi mina Melay Ciziri, kesi mina Fakir Teyran, Ali Hariri, Ahmed Khani, Melay Bateyi bêxwedî mane û ne hatine nivîsandin. Dîsan ew dibêje Muhammed Ali Sörekî di berhemê xwe da şerefnameya Şerefxanê Bidlîsî gava wer digerîne Erebî ji bo ku Ereban bide nasandin dibêje ew xizmet Kurdan da gel kes hene ku xizmeteke dûr û dirêj mezin ji İslamiyetê re kirine lê mixabin li ser navê Kurdî nekirine beyanê bi Kurdî nenivîsandine ev berhemê wan li ser hesabê Kurdî ne hatine qeyd kirin li ser Ereban, Tirkan ayê Farisan hatine qeyd kirin û îro jî gelek kes nizanin ku ew xizmeta hanê Kurdan kiriye. Saeta xweş mala we rojmîn xan namê li ser çîroka û antolojiya jinê Kurd jî bisenin lê belê pêşiya wî em stranek bira were gotin em jinekî navber bidin mamoste kerem kin. Keremler. دلم پر برینم که آفا گرتینه اسمره تچما برینم هر شان درد و کل دله
متمامی را کرد دلوی من دلوی من دلوی من دلوی من دلوی من هیلی من hele bala xwe bide dişanse mikeçike mikubare mi bebexte geli gundi cinar noj xwara mezek mi bexere eze dikeleka kya xwaya gozel u gogeç nazik u nazel rune bjardu kule dile xarab beje bira kewa mina gozel u gogeç nazik u nazel rune bjardu kule dile mra صبح يا واري بخي اخي نزارين دلو يمان دلو يمان دلو يمان دلو يمان هيلي يمان ساعت طوا خوش مالا واوا ما مسته از شوا بجم براستیس دنگ بیجی نسترانج بومن هلبت yani Çan. bizde Rojbin Khan yani Çanta. işte gelek cüdaya denk beji vak dirok ekiye. Yani hem teda dirok heye hem çirok heye hem hüner heye çi beji teda Dengbeji destek edebiyat yeji. Beli yani Hamus strana hasken li beli denk beji civi cüdaya prastici cüdaya. Beli Rojbin Khan'ın var ser çiroka antolojiya zinin Kürt ev Beli. çava yani ev fikrat teda cibu çibu sedem yani jî çibu peyvist de tiştekî wiha çêkir. Çi bu pevist demat te bername dest pê kir te got jin kêmin ne Belê. ne ku jin kêmin ya rastî jin kêm nînin. Belê lê belê em nizanin, civak nizanin mixabin. Ew e ku nayê nasînên Mixabin. wek stêrkên bin ewran de mane me xwast ku em wê ewrê belav bikin. Saat û tava xweş. stêr derkevin ronî. Wekî cenabê te jî got gelek nayê nasînê ji ber wê yekî gelek sedem hene. Em dikarin gelek tişta bêjin ji ber ku jin xwazêde nedane nasînê an Kurdî pir zêde nayê xwandinê an jî em bêjin zaravayê cuda hene navbera Kurdan de ên başûr em nas nakin ên başûr me nas nakin û ji ber wan sedemana lê dema min dest bi lêkolîn kir ez bawer bûm ku jin hene. Ji ber ku jina Kurd herdem pêşeng bûye. Herdem tut tiştekî de xwe nedaye paş. Diwarê siyasetê de wisa bûye, diwarê aboriyê de wisa bûye, diwarê edebiyatê de wisa bûye. Te gavadinê got dengbêjî, destpêka dengbêjî dîsa jina Kurd e. Destpêka edebiyata zarokan dîsa jina Kurd e ji ber ku devkî. Atke Berê zimanê devkî hebûye, edebiyatekî zevkî ya xurt hebûye. Ê devkî ku bixwe xwe helbest gotine ve gotine heta roja me îro wek nivîs hatiye. Bixwe nenivîsandibin jî hinekan nivîsandine. Ben wan girtine. Ji ber wan girtine mesela îro jî gelek jinê Kurda hene ku wek helbest wek dengbêjî dibêjin lê bes nehatiye pênûsê. Mamoste Zahir Ertekin, Profesör Zahir Ertekin dema ku ev berhema min çap bû li min geriya û Rojbin Xanim haya min jê hebiya min navek îştera bû gotam. Got mamoste kerem dibe ku em çapa duyemîn da çê bikin got dayîka min. Belê. Got helbestekî pir dirêj çêkiriye nenivîsandiye bixwe devkî gotiye birayê wî çûye rehmet li ser birayê xwe wek lorînekî Min jî gotiye. vî bigota şînê me da yani Şînê me da belê. belê yani pîrek bi rastî jî yani wî gavê dibêjin yani ne ji ber kirin. Wî gavê ew mesela yekî çawa be camêrtiya wî mêrbûna wî qenciya wî başbûnê wî demê de te heşê wan û tiqê bêjî helbesteke 8 sale 2 sale vî ji ber ne dibêjin mamoste. Lorîkê zaroka jî wisa. Belê. Zarokê xwe hejînin landikên de wisa tiştê xweşik dibêjin ku ew jî mixabin roja me îro pir zêde nehatine weşandin lê em dixwazin ku ew jî hebin yanî. Hinek hevalê me hene divê em zarokê xwe re Kurdî bêbin lê lorîka em nizanin. Halbuki di çanda me da heye yanî. Gelek nivîskar hene mesela li vir berhemê de me got di sed û sêzde nivîskar hene eva ez dikarim bêjim projeya min a 10 salan bû bîra min de bû min got ez ê binivîsînim
اما پیدا لیکولینی خواهد کن شخواه وکی جناب تجزانه نه حسانه کم روژه کی دا بنویسنه تشتی وها گلک زحمته از کتم لیکولینی نه پیکان بکو از خواه بگیهنم همون نویسکاران وکی مگو زاراوات جدا بون ای باشور کج مرا سورانی دشاندن من دشاند حواله که من ماموسته کی دیار بکر ملای خود جی رازی به او جمرا ود گراند لاتینیزه دکر شخواه ما هلبست سورانی با اصل وان بشاندیه تنی ما لاتینیزه کریه بس جیانا وان ما ورگراندیه کرمانچی یندنجی ام بیجن ارمنستانی هنه کرد هندزانن لکافکاسای هنه روژابای روشهلات وطا مخواه گهاند وانا بریا ایمیلا بریا واتسابی بریا مدیا جیواکی با آبایی کی بله نه سامبولی الحمدلله ما پیکانی yani. ساعت و خوش بس قازم پرسه که دنیج پرسم نوا دشت سیزده کسوه گو یعنی نوا وانده یکو جیرو کوی هری بالکش هری کو بالا و کشان کی جام بوم یا راستی گشت جی بالکشن جنه کرده هر یک جیرو که کوی جدا هبون بس گلک ناف هنه کو هنه دلی مرو واد سوژه ل ترکیه از ناوی وانا نابجم جبر کو جیرو کانا نایزانینی جمر رگوتن مالباتا من نزانه ام دنویستینن بله معلومات نزانه دنویسینن لین ناوی خود جدا کرنه من اوجی ناوی وانا جید لبردن نویساندیه بس معلومات وانا های وانا جید تونه یک چیز باشور مثلا روش حلب چه هبو اوجی وقت پاشناوی دیاره بویاره حلب چه دا معلومات همو شهید کتنه او تکو تنمایه هنکی ناس دوستی او برنه ایرانی هنزانن هنک جوان که هاتو بونه ناو ما هنک تشبونه ایرانی او لور پرورده دبینه و ماموسته و باشیجی هلبستین به ایش هلبت جبر کو ایشه که مزن دیه هلبستین بن ایش دنویسینه لیوکی دن آلیه سرکفتن ادا ایکو بالا مدکشینه مثلا گلک سالم پچوک ده یعنی سال جوان ده وفات کرنه لی گلک ناو برهم جمرا هیشتنه مثلا گجال ابراهیم خضر جه سلیمانیه چند حب رومانین وی هنه لی باورم 5 سالیه خدا فلان وفات کریه محبت قراج داغی یک جه سیاست مداره دیروکناسه و گلک پرتکوی داروکا جی هیا یکم جن اکود بیجن رومان نویساندیه او جی سالا کووید دا هندستان و نخوشی دا چو رحمه خوده مزگین حسکو ای سال مخابن چو رحمه خوده من ناوی لبر نویساندو حتی موینه پرتوکه جی راشان جمرا گو از نام نشانه بدمته تجمرا پرتوکه کی بشینه مخابن نبو قسمت او چو رحمته دیا جوان او جی گلک جمرا بو آریکار مالا وی سجرا رحمه خوده لیبه مخابن پشتی کو پرتوک چاپو او جی وفات کر و هر وها گلنار علی او جی باشور بو جی دهوکی او جی پشتی کو وفات بو دو حب رومانه وی چاپو ساغیا وی دا جی 3-4 حب پرتوکه وی هلبست چاپ بو و هر وها فوزیه آدا بی یک جی کردین می زازا بو او جی پشتی وفات آوی پرتوکاوی چاپ بو وکی تگو بالکش ناوی کردستان مکریانی هنزان باشنا و مکریانی جبوی مکردا جبوی ادبیاتا کردا جبوی چاپخانه کردا گله گرینگه عشیره کمنازنن کردستان خانم گلک جمرا بو هاریکار گلک ناوین باشوری اوی جمرا گود یک او بو یک گجال احمد اوانا هر دویان گلک ناوین باشوری جمرا پیشنیار کرن کردستان مکریانی جمرا دگوت روزبی خانم گو من از گلک دولمندم لین نه دولمندیا پره گو من 5 زیاده تر بر هم نویساندنه مگو ما مستجبی بیتر دولمندیش با چه نام اقا خدمت که مازن او پروفسوره ناوجنه کردان دا کسی که هم بخونم به پروفسور و بر همی دا گلک پروفسورین ما هنشخه الحمدلله او جی بویمه سربلندیه که مازنه yani çitek bağlamakışan hende نویسکار هنه هنرمند هنه پرتوکا دنویسن هلبستا دنویسن yani ام داناسینا وانا باش ناکن چما ام نازه دناینه ناسه تنگاسیک جیگ ده یا خوینیره ده هیا یا نویسکارا ده یا جواکا ده هیا yani evqa berhemin خوش evqa berhemin em çav nuaze hene li beli haya civak evantine mamoste yeke sedama heri mezin kurdin zede nay xwandini mamoste gelek baştı zane yani ezlam acı pır zede nay xwandini mukhabin Mehmet Uzun pişti vefat avi maqadri wizan mukhabin نوسا مخابن gelek nabe me iroji hene gelek nab hene veki mgol veki sterken bin avrandane jinji taybet behtir
nehatine nasîn weşanxane di wî warî da hinekî dibe ku kêmasiya wan hebe dibe ku nivîskar bi xwe jî heta niha xwe nedabe nasînê wekî min got zarabat cuda bûne nehatine wergerandin mesela gelek vê pirtûkê de dema min lêkolîn kir min dît gelek romanên soranî hene xwazir me bikar biyan bixwanda mixabin nehatine wergerandin gelek helbestvan hene gelek çîrokbêj hene gelek ser edebiyata zaroka xebat hene mixabin em nikarin bixwînin yani ev jî dîsa kêmasiya me ye cudabûna zarabayan net kêmasiye rastî dewlemendiya zimane lê mixabin ji ber ku em fêr nebûne ew jî kêmasiya me ye yani divê em fêr bibin يعني البردا جي الفابet ku cuda em ya melat Belê, ya wana o gelek alfabet zahmet cuda ye ew jî yani zehmete dibek ku ona latinize be mamon sedîza merif dikare û sedî heftê heştê fêm dike belê Yekî kurmanciyê baş, belê, belê, em kurmancı. fêm dikin em yani merif gelek gelek fêm dike lê belê ku ew nivîsandinê de tengasî çê dike mixabin belê saeta xweş mamoste بله ev navê Kurdînûs بله ev ku derê hat ve çawa vî navê danî براستی کیک عبدالله Hatta çim manê jî yani Belê. Kurdînûs ber wek ordinarius çi heve yani من خواست از نابکی وصل برهما خوابکم برا کرتیا ناوروکا وی بیم مد دسپیکا برنامه داش گوت من دما بریار دا از بن ویسن مگود او کسی کو به اصلی خو کردن لیت برهمه که به کردی ننویساندنه از جیان نامه وان نخمه نوا برهما خوام من jî wisa got mamoste بله جبوکو کرد ناو ملته Belê. نوسی ام به کرمانجی دبیجین نویس Nivîsêtê لی سوران دبیجین نوس yani او کسی Kokavan hemane. بله او Belê. کسی کو به کردی Kurdî نویسینه برهم وان به نویس به کردی هنه من خواست از وی ناوی لی بکم و لی از باور دکم دی خواهد جرونشت gelek baş اجاره کک عبدالله دمام دسپیکر tabi lazım ez navi çend kesamı bejim من د دسپیکر دا مگود از حول بدم جی تواهی زاراواین کردی عالم و ادیبان بگرم yani از جدایی نکم ناورا کرمانجی سورانی لوری گورانی انزازاکی من هانی هات بلاو که کی نویساند به سورانی به زازاکی و به کرمانجی من لسر مدیا جواکی بلاف کر مش تواهی و شاخانی کو از دزانم من جوان راشان من اروپای راشان جی کافکاسیای راشان جی روجلات راشان جی باشور راشان روج آوا راشان بله مگود işte ki اوا هي و نجم ربنا آلیکار جی کردن روجلات عبدالکریم سروش مالاوی هزار جاری آوا و گلک شمرا ناو شاندن یا نامه وان شاندن کردن خراسانی کردن روجلات جمرا شاندن هر وها تیمور خلیل مالاوی هزار جاری آوا و اسپیراکتن تکلیه اجبون دربار کردن ارمنستانی گرجستانی قفقاسیای و جمهوریت ترکان لورد خبتن جیان دکن جیان نامه واج مراشند هر وها نسرین روشکان keça mele İsmet Kılıç Arslanê Xwedê rehme xwe li bavê bike bavê dostekî min gelekî bi qîmet bû min ji wê alîkarî xwest her wiha wî jî alîkariyekê baş da min û ji dîsan ji başûr Tehsîn İbrahîm Doskî gelekî ji min re bû alîkar Museddeq Tovî gelek ji min re bû alîkar her wiha li Bakur Xalid Sadînî mala wî hezar carî ava be ew jî ji min re bû alîkar bi vî rengî êdî me nav tespît kirin û me nivîsandin dema me dest bi nivîsê xwe kirin kek Abdullah min got lazim e taybetiyekê berhema min ji van berhemê ku hatinin nivîsandin hebe yani min nexwest ew kesên ku zêde navdarin têne naskirin em navê wan têxine berhemê me got em digel navê wan ew kesê ku ne nasyarin nayîne naskirin em wana jî têxine navê dema min ev biryara da min di gava yekem da jiyannameya wan nivîsand gava duyem da jî min berhemê wan nirxand yani min tenê negot mesela Rojbîn xanim
ev berhem nivîsandiye. Peki xwest ez bibêjim bira xwînerê min bizanibin kanên rojbîn xanim divî berhema xwe de çi nivîsandiye? Behsa çi kiriye? Em bibêjin çi naftê de hene an jî eger ku nezm be çi cure nezm nivîsandiye? Eger ku hatibe çapkirin cara yekem di kîjan dîrokê de li ku derê hatiye çapkirin li ser xebat hatine kirin ne hatine kirin kêm zêde min ew nivîsan cardin min xwe nespêran yek çavkaniyekî tenê heta nîş destê min hat çend çavkanî hebûn ku ez xwe bigînimî min xwe gihand wan bi wî rengî çavkanî nivîsan û di encama em bên biyografiya kî di nivîskar da jî min ew çavkaniyê ku jê sûd wergirtine an jî li ser wî xebat hatine kirin min yek bi yek navê wan nivîsan da û di cilda duyem da jî di encamê de min lîsta çavkaniyan da nîzîka 60 çavkaniyan min jê sûd wergirtiye û dayê pê nivîsandiye. Belê mamoste û em bêjin ya ku herî çîroka wî bala te kişan kîjan bu ewqat. Wallahî yani yani bêguman tu bêjî hemû bala min kişandin. Lê belê çawa ez bêjim mamoste 10 zarokê merov ya yek nav da cuda ye. Yani ev tiştek nasıl tabiata insana da? Bi rastî di nav yê li Bakur da ev seydayê me Mela Nûrullahê Godişkî dema belê ji Tetwanê ye mi dema jiyannama wî nivîsan bi rastî gava ez niha jî dixûnim hês çavê min da dibarin. Ew qasa zor û zehmetiye geleke mezin dîtiye bi êtîmî mezin biye geleke jiyaneke dijwar derbas kiriye di gel wî bi dehan berhem nivîsandine û bi Kurdî nivîsandiye. Her wiha Mihemedê Palo heye. Mihemedê Palo bi eslê xwe ji Paloyê ye. Palî em dizanin navçeyeka Elazizê ye. Bi zaroktî diya wî bavê wefat dikin radibe diçe Rojava. Diçe Amûdê, diçe Qamişloyê geleke zor zehmetiyan dibîne, birçîbûnê dibîne, em bibêjin tadê dibîne, zordariyê dibîne û gel wî dîwan nivîsanine. Zêdetir heqîqeten gava min xwend tesîreke mezin li ser min çêkir. Her wiha Kurdên mên ku em bibêjin piştî şerê navbera dewleta Osmaniyan û Rûsyayê de 1877 da û belê Kurdên mên êzidî ji Bakur hatine sirgûnkirinê Rûsyayê. Gava ku ew çûne, gava ku ew çûne geleke zor zehmetî dîtine. Mesela hinek kes dibêjin dibên êvarê mesela dewleta Rûs bi taybetî di serdema Stalin da. Di serdema Stalin da dibêje te werdî êvaran li derê me xistin zirza derê me xistin gotin ji were yek saeteke mühlet. Em we li trênê dikin ku da dibêje em nizanin. Em dibirin. Dibinin em bên Kazakistanê, dibin Türkmenistanê, Kırgızistanê falan bêvan. Her wiha mesela Arab Şemo dibêje ji bo ku ew di ocağên komerê da din xebitandinê li Sîbiryayê ji bo ku ez Kurdiya xwe ji bîr nekim êvarê di hucreya xwe da min xwe bi xwe ra çîrok digotin. Hakikaten ev tesîreke geleke mezin ser min kir yani ka di wî derd û kulan da û di wî birçîbûnê da em bêjin belkî pêlav tune têxe nigê xwe lê dîsan jî xemxurê zimanê Kurdî bûne û ji zimanê Kurdî re xizmet kirine bi rastî vana gelek tesîreke mezin li ser min çêkirin. Baş mamoste jiyana her kesî mixabin navkemkiniyê da çêkiye. Belê em ser vî em stranek bêjim mamoste birên kêfa me xweş. Kerem rast e.
پدر روش بین خانم مگو جیانا وان همو خمگینیه شطرنجی مگو بهم گهدار کم نگی کیف هم خوش ولی مخابن هم زیده خمگین تقلا دسوت سیزده جنین کردی نویسکار کرم بله اما هری زیده کی جان بشه ادبیات دادن ویسن ما مستم دما من دست به پرتوکی کر متگور قای هری زیده هلبسپان بله. لی پاش مدید کو اکو چیروک نویس و رومان نویس تیرا خواهنه بس وکی مزانی ناین زانینی لی ده هلبست دا لی گشت آنجی تایبتمندی اوان پرانی به هلبست دست بکرنه بله yani ev bala mı kışan. Ve helbette dest bekirne paşa edebiyata zaruka, paşa roman, paşa hatta eko dirok nüvisne mesela bahsa mahabbat karaj dağı kır rahmeti helbest vane. Hemen demede çiroke edebiyata zaruka nüvisine hemen demet siyaset medar ser diroka enfale falan mesela van eşajı nüvisan diye. O gelek dışten siyasi nüvisan diye. Yani gelek 5 nafka da çekirine jene kurda. قاوا كنت يعني وانا نفيت جيانا خوش دا برچاف خواه Beli. يعني تشتيك وك هب وجيايه بله مثلا قالك هبالي من هنا وكي من لقون ما زنبونا قد دبستان خواندنا يعني انجي بخوا تاني دبستان سرتي خواندنا باشي دور خواندنا وكي من اونا قالك هبون وكي نابي موسى قالك هبون اجا باشور مثلا جنك كي هي قد نخواندیه باشه بخواب خوان نویساندن هیم بویه و باشه برهم نویساندیه yani قد نچوی يعني دبستانش نخوانده نزانه بله. بخونه نزانه بنویسه رادبه برهم شرکه شيء قالك طيبات ما مسته yani jene kurda rastı jide ma derfet diye dest devan gelek xwa peş vede be بله am xaben henek van alge xrab da jide ben berku kurdin me Türkiye dema xwa peş vede ben henek ji çande ji dur sekin ev aliye xrab ji heye شخوازي بعد ما سرفيه كي جني ما كرداني جنين كردا زيدتر بزمان خنا اخفن يعني ابيش بات تنغاسيو كي ماسيا bele بله موسى بيجي كرمانج كان هر وقتن ابيش بات تنغاسي كن نفشي نو هيني زمان نابن شكوا تيكيليا زمان ودي يك بيك بهفرايا قاوا كو ام دبيجن زماني ما مثلا زماني زكماكي شكوا في غريداي ديه يعني زماني دايكي ما نبيستي كي قلت زماني بابا سر زمان يعني زمان لسر دايكي تناسيت مخابن ام جني ماجي زمان اخواني كي تركيا yani sedem avuj راجل رخناك باش جني كردا مصاب az رخنه که باشه بالي رخناك باش راستين رخنه راسته مافتارم بس از رخنه ناكم جبركو از sedem avi دزانم yani فهمدكم انا بيجم از ماف ددموانا لي بس مثلا بري İroji hatta hanek cihanda jeneku Türkiye nizanı bin em juan radben için cahile. Ne olsa. Gelek civate da ve kese ku cahil dahatın nasin. Uha piçuk deditin anji kese wan piçuk deditin. Düşün ne xoşxane ne karibun kare xwa bikirin. Düşün dibistane ne karibun be mamosteyn zaroke xwara be peyvana hevdu. Dema dahatın şikun dahatne bajar ne karibun peyvistiye xwa bicihbinin. Ev hanek bu kol cenabra. بس دما کو درفت گیش دست وان بجا هنه کی طول خواست زیده هلدانه ما مست اجي ليفر از ببرد دبابيز دنا كان نابرما وانا نال زامبو بخونا انا زامبو بنويس جبر ويد دباك وسات كان لبالي نهات نكاري بيجي نزانه حمود قينين يعني ما شاء الله حمود زانه هاد خادين بتايبتيجي او انا اخفن اوجي ديسا دوسه سدمه یک مالبات بچوک بونه هون زانم بری بخواسی ردجین آنجی بجنتیا ردجین کسی که مال دن نفشه نو نبون بزارو که خورا تایبت بیرک نبی خورا کردی دپیوین ایرو دمکو بوک بسر خوامان مخابن هنکی آلیه کی ده خراب كارم بيجي ناي سوسيولوجي جوا كيجي باندور للسركر بله بگو من يعني اوجي قالك باندور للسركر یک چیز زاروک زبستانی دا دمکو ترکی نزانی بیان ما مسته گلک زخت لوان دکرن هات سری مبخوشی جبر و یکیشی دایی کنک تردد دکن يعني یک چی جوات دا جی پرده دا زاروکی که کردی نه عقبت تفهم كرين اللي بالي مرت كده بهيساني حد زمانه جي بريما بهاره بله يعني زاروك مثلا بلا بلا يكي برده يكي ابنابه ابنابه بله نهاجي یک هنجته که هي دبیجن امال د زاروک خورد کردید بیون دم زاروک د چه سوکه دیسا دست به ترکید که انما به مرا کردید بیون اوجه هي يعني بله مخابن اوجه تسر خيري ام بيجي ما هو خبردان انجي به زمان پروردهی حتی کنه به زمان پروردهی تنی به یک شخص اکرانابه بله ما مسته تشتاكو بالاتك شاني كو خينيري تهري زيدا وجنن يان ميرنت يعني في انك دا برچاوي خال سيرفي
analizek هەیە یان یا راستی جبر کو هر زیده من بر دست به ادبیات زاروکا کربون اوانا شخوا زاروکا دخواندن دایکو بابا به هر دخواندن لبان سال داوی هر زیده جن بود او بالا مکشان سعات خوش انشالله زیادتر بله بله نه الحمدلله که که می نو جیبان و که خوش کافمن خوش خوش کردی پیون اوانا گلک دخوینن چی گلک از دبینم زانکو اندا که که نو کردی بشا کردولوژی دا فلان دخوینن گلک زیدن انشالله هجمره وجی زیاده به انشالله جبور نفشین می نوجی گلک انشالله از هیوی دارم صاحبی مالاتا و ما مستعمل دیدم سر پرتقال سر کردنوسی ما مست سینوری وی چیه حیا کویه من چه فکرین کاک عبدالله بریک از برسوای پر سوادم سر آخافتنا روزبین خانم ایز خازم کلام کی بیجم ما مستعمل کردن هفزیده که راحت مالا واضح براستی ام مسئله کو جنین کردان زیاده تر به کردی نه آخون محقق پاشخانه یاوی هیم بله دما کرد بون مسلمان در حرب قادسیه دا سردم حضرت عمر دا پرانی او وسا میجیه کی وانه وسا چه بو دوج چند خو بردان دوج مزنین خوین یعنی بردان او به توایی چند عربان جی وک دین قبول کرن به همان رنگی فارسان جی aynı tiştkir. Fars gava bu Müslüman devi çanda xwe u zamanê xwe berdan û devavitin zamanê Arabî û çanda Arabî ew jî weke din qebûl kirin. Di encamê de Firdewsî derket nava Farisan da şehname nivîsand. Gobira ev tiştekî ne rast e. Yani em Müslümanın ne havcaya em zêdetir çanda Araban biparêzin. Çanda me Farisan jeye em biparêzin. Mesela di şehnameyê de Firdewsî Tusî lehengên çîrokên xwe bi piranî ji lehengên Farisan girt. Her wiha rostaya ev heye ji yekê Gurciyê ew jî bi heman tiştî dibêje keko ne lazım em dev ji Gurciyan berbidin. Em zamanê xwe biparêzin, em bên sterkên xwe biparêzin, lê em dikarin êdinê jî parêzin. Di me da jî Ehmedê Xanî derket rabû got em Müslümanin rast e lê Müslümantiya me nayê wî wateyê ku em dev ji zamanê xwe û dev ji çanda xwe berdin lewra rabû memûzîn bi Kurdî nivîsand û lehengên çîroka xwe jî ji Kurdan hilbijart. İjar ev çîroka îro jî berdewam dike. Mesela gavadina Rojbîn Xanimê got ki jûr dihat pîra min got eger jin bi Kurdî biaximin dibêjin evana cahalin yani evana nezan. Ez bawer dikim paşxana wî ji wir da tê. Bira dayîkên me, bira xwîşkên me, bira bizanibin ku dema ew bi Kurdî biaxivin ew dibin rewşenbîr. Ew nabin nezan. Bira bi zarokên xwe re bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bipeyivin, bi Kurdî qise bikin û zarokê wan jî bibine rewşenbîr. Em yani ew kesê ku zimanzanin. Kesên zimanzan dibêjin gava zarok yekem car kîjan zimanî bibîze fêrî kîjan zimanî bibe piştî salan wî zimanî ji bîra bike jî dema dubare bixaze li wî zimanî vegere bihêsanî dikare wî zimanî dimîne. Ji bo wî zarokê min di mal dane bira bi dayîkê wan bi Kurdî pêra biaxivin û sibê çûne mektebê bira bi Tirkî bixwînin problem nîne lê bingeha zimanê Kurdî bira di mêjiyê wan da cih bigire. Tiştekî lê zêde bikim ez zarok bûm li gund de dema ku yekî Tirkî bipeyve pîrejinên me ji wan re digotin te eslê xwe wan nakiriye. Ew qas giring bû wê demê. Lê mixabin paşê ew rewş guherî. Bene. Em vegerin ser bersiva pirsa we min tu sînorek bi rastî da nehanî ji berhema xwe re. Min got di dîrokê de
کنگی برهم به کردی هاتن نویسین و وکی هاتن اثبات کرن مثلا هنک ام بیجن نویس هنه به تقص نه هاتن اثبات کرن بیجن به کردی لی نه هاتن اثبات کرن من اون نگرت من یکم دیرو که دا بابا طاهر اوریان د 100 سالا 11 دا جیایه به زاراوای لوری نویساندیه مجودا دست پیکر و چه لوری به چه گورانی به چه سورانی به چه زازاکی به چه کرمانجی به من هیچ فرق نخستناوی دست محتانی که هات کسی که من بیستون آنجی مخواگیهاند من او نویسان لی مثلا بلکه متخاص پرسه که هواج بپرسن لی همه از بریا پرساوا بیشم کرم که بیشم گلو زیده تر دنوا کردان دا کی جان 100 سالان دا نویسکار زیده بونه برو دم علی میزدی که جبور او صدما کو مگو که گاوا کد بون مسلمان دو زمان خو بردان دو چند خو بردان اف تاثیر که مزن سر کردان چکر حتی 100 سالا حجدان و 19 د 100 سالا حجدان و 19 و ادیجو شوندا ام میزدی که برهمین کو به زمان کردی چه زراوده برابر هیچ فرق نکنه گلکی زیده بیه و هر وها ام بیجن د سردما میرکتین کردان داشتی تابی ام دزانن زیده تر برهمین کلاسیک هاتن هولی و سیداین me عالمین me گوا د مدرسان دا درس دانه مثلا که عبدالله بفکرن ام بیجن اف قاده حال پیشیا منه حتی نکو آوا تجی نبت سرا نهارکه نو سایه و عالمه میجی گوا کو ایدی دلی وان میجی وان به تیر و تجی به علم تجی دبه ایدی دخازن وانا به پینوس آخواه بدن رشاندنی والا بکن او ایدی yani divan nivîsandine, mesnevi nivîsandine di divanê wan da di mesneviyê wan da jî gava mêze dikî heqîqeten îlim, îrfan, tesewuf tiştekî gelekî kûr û dûr têda heye ew jî bi me de nîşandan ku ew ê da di medresên Kurdan da alim gelek zêde baş perwerde bûne mesela hema hat bîra min ez bi we temaşegerê me re parve bikim oryantalîsteke tê mesela diçel ser medreseya Qubbehanê ku em zanin li Amêdiyê em dibin medresa Qubayê lê Ereb zêdetir dibêjin Qubbehan dibêje ez çûme min medresa Qubbehanê temaşe kir milê mêze kir min dît zarokên Kurdan لور وکه پرورده کو چاوا آریستو دیتیه چاوا ابن سینا دیتیه پرورده که بوی رنگی زاروکین کردان بین aynı yani debece ne tane zarokin Kurdan zarokin Araban zarokin Farisan zarokin Türkancı gel zarokin Kurdan yani medrese firu tijabiye beli ya evji de encamı da ev berhem derxistinde peşiyame و her vaha زیدتر بر همین کلاسیک از راستیوان هاتم حتی نیکو پشتی جمهوریتی پشتی جمهوریتی ام بین سال 1905 آنجی 60 شونداتر ایدی ام هدی دبینن کو نویسکارین مین کو دروی مدرسه و مدرسه نخواندنه جیم مدرن دبیجن دست به ادبیات مدرن کردن و یا نوجن ادبیات نوجن roman nivîsandine helbestên azad nivîsandine û em bibêjin şano derketiye an jî em bibêjin gelek cureyên edebiyata modern em hêdî dibînin ciyê xwe di ciyê edebiyata Kurdî da girtine û heta destê me hat me ew xiste nava berhemî ez tiştek ewaş bikim ki Abdullah mi vê gavê mi got ez bi 365 nivîskar û aliman sînordar bikim dibe ku gelek kes hebin bixwazin rojê yek nivîskarekî bixwînin di navbera salekî de ew ê berhemê biqedînin baş fikre gelek baş biye saat te xweş xweştir belê Rojbê xanim em hinek werin li ser nivîskarên jinên Kurd
یعنی گاوا کتوی بیانی دبینی یه کرده دبین نوبره وانده چه فرقیه چه جداییه یعنی یا راستی از فرقی که مزن نبینم مثلا تو که ماسیا نویسکاریا کردی و یه بیانی از نبینم تاوی که در فتح جن کرده گلک گیمن لهمبری وان کسا دی ساجی از وی باوری آدم بینو ساجنا کرد گلک خورده جبر که گلک هستواره جنا کرد گلک تجیه جبر و یکی از فرقی که مزن نبینم مثلا ما گاوادن بحثا محشرف خانم مستوره نبکی مستوره اردلانیه نبکی محشرف کردستانیه لأوروپای ویرجینیا وولف هیچ ویرجینیا وولف گله سال پشتی محشرف خانم درکتیه محشرف خانم چند صد سال بری وی امبیجن درکتیه یعنی تو که ماسیا متونه راستی جی ای اروپای آنجی ای ترکای آنجی ای عربا جی فارسا که ماسیا اکمنینه بس ام تنه که ماسیا ما اوه کم مخوانه دا ناسینه مخابن او که ماسکی مزنه دبین که حیا که دل تجی نبه زمان دست نای بکارانین ایجاد دل جنیمه کردی از باورم زود تجی دبن شخواد تجی هم مصابه احمد خانی هیا دوی زمان توجه خوش تو کجه بی زمان شور زمان یعنی جنها کرجی اوی شوره خوش بکارانیه حوجه جی حوجه ایروشون دا زیده تر حوجه مصابه جی مصابه راجنه که می کردی سترانک جمعه بیجه اوجه هنره کرم کنه قاسکی من دلا خوش مراجع لبانک تو نزانی درد مفرم رقادل من گلک صبر ایرو چندم تمام بو برینه مکه آخوا گرسینه در دال سر کلا دلم تبرانه که برینه متزنه که تو نزانی پیغمبره محق خدای نیکه خانم بابو برای خوکه ایرو مسونگه در دال سر کلا دلم تبرانه که برینه متزنه که هوار 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 آخ هوار 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 بنو دلو خوش مالی آوا ما مسته فرق پرتوکا کردینوس و یه بیوگرافی دن فرق وان جداهی وان چیه ما مسته که عبدالله مگاوا دنیش گوت براستی کردینوس هری مهم اوه کو یعنی یکو بزلالی جیدنان جدا دبه مثلا ما کسی مینا جیاننما یاشار کمال منخستیناوی بله yani megot her çıkaz be asli koy Kurd beji li mıxamı zamanı Kurdira hizmet nekiriye.
بو چم تخنه نوا برام خوش خو دنابا برهمین به ترکیه دا زیاده تر جی خو دگره او کسی کو وعمو برهمي قص بورم تركي بله ترکی نویساندنه ما خواست به پرانی او کسی کو د گندان دا د باجاران دا د باجاروکان دا د جین او چوا روجبین خانمی گوت مثلا هیچ بلکی خواندنا و نویساندنا ویش باش نبه لی هما بوان در فتن گلک تنگ گرتنه برهم نویساندنه ام قدر و قیمت بدنه وان و ام وان بدنه جی بدنه وان براستی مزیده تر جه دا کسی وی رنگین جبوی از گلک yani mesela من گوت گلو از سینورا کی وهاج خورا داینم از سرکفتی ببم yani از گل کسان پیدا بکم آن نه من مذکر او کسی کو من نویساندنم belki cesedi dehen cesedi no devi hinamane be Kurdi nivîsandine haya gel kesan jiwan tunine liver ez dixazim destura ve bangavaziyek edin iş bikim va berhema min ez bavartim a rojbin xanım aynı heman renge yani nayvi maneyi ku edime bedavi kiriye rast saat aynen او kesin ku navê xwe di berhemên me de nabînin bira ji me nexeydin me bi sedî sed bi pêş darazî li tu kesekî mêze nekiriye yani bira bizanibin ku an derfet nekide destê me ancak xebera me haya me jê nebûye navê wan Bra bangavaziya me yek nivîsan destê onda belge hebin yani başta zaman keremkin bra mesela dibe bavê wan dayîkê wan kalkê wan pîrikê wan bi vê rengî nivîskar bin bira bi çi rêya e-mailê be çi ra medya civakî be çi bira mamosta êdî hêsan e tu tê dixwazî karî bibînî karî bîne wek berênîne belê bira bigihînin me di çapa duyem da em wan jî têxine vê berhemê êdî bira emrê wan dirêj be eger ku sabin jî emrê wan dirêj be gava mirin jî qet nebe bira navê wan li dinyayê bimîne kek Abdullah xeyalekî min ê dinê jî heye êdî ew diware aboriyê da eger ez derfet bibînim ez dibêjim ez ê malperekê ava bikim saz bikim di wî malperê de navê her nivîskarî daynim mesela kesek bîne cenabê te bixwaze li nivîskarekî bigere ew ê navê wî li wir binivîsîne û rasterast derkeve pêşiya wî ev tişta faydayekî dinê jî deme mesela bênê kesekî min rojbîn xanım sibe rojê rast be berhemekî dinê jî dinivîsîne ê wextekî me eva berhema çapkiriya û berhema wî tu nebû wê demê dikare peyamê ji me re bişîne em wî berhema wî lê zêde bikin an jî em bêjin kesekî bikaribe bixwaze navê bavê wî kalê wî an jî navê wî têkeve wî berhemê dikare bi rêya e-mailê ji bişîne wî malperê û em jî wan agahiyê wan kontrol bikin di ber çavan re derbas bikin û biweşînin lê eger em bibêjin dilhezên zimanên Kurdî keseke dewlemend ware aboriyê da ji me re bibe alîkar ev jî xeyala me ye ez hêvîdarim em ê vî xeyala xwe bi cî bîn warê mamoste pirsgirêk me herî mezin belê aboriye dema ez berhemê zaroka dinivîsim jê ra mesela wêne îcab dikin ê malper weşanxane dibêjin wêne gelek bahane em nikarin bi dirê me çê nabe mesela mixabin min piştî pirsam ev yerim te rastî kîjan zehmetî tengasiyatên û ya herî mezin jî yani ya ku mefhem kir aboriye mixabin mesela ez bikaribiyama biçiyama başûr biçiyama rojhilatê biçiyama bigeriyama cî da lêkolî mikira lêkolî bikira min ê bêhtir nav nas bikirana bêhtir wê berfireh bibiya mixabin ew derfetê me çê nebû yani rast yani mesela kek Abdullah berhema xwe dawî gava min nivîsan rojbîn xanım xuda şahid e من 4 سالان روز صبح ساعت 7 صبح ده السر ماسه بوم من بریاره گو صدابی من گوتو بو مرن تنبه نخوشی کی تنبه آنجی کاری کی من زیده تر مهم تنبه
از وی برنامه بشوپینم ساعت 7 صبح دا از لسر کامپیوتری و لسر پرتوگال رودن سکنیم من دنویسان حتی نیوروی من خارن دخار و پیشا جان دسپید کرد اگر درس من هبا شما درس خوداتم جان دسپید کرد یعنی مثلا ما کارو خبات که اوقاسا مزن کرد ام قبض چنه و شانخانه تابع ام رخنیان وان ناکن بلکه در فتوی وانجی که من مثلا گلک و شانخانان دگوتن تو اوقاسا پاره بدی من از بواشن ابرا اوقاسا پاره من خوا خدا نیتری چاوا بدمته اوی پروبلما که گلک مزنه و دواره مثلا بین تو شب و روزان روناهی چابه خود رجینی سرده و مخابند انجام ده تل آبوریه ام آسه دبن و ام نکارن تخنق زبارك او در خط آبوری جه به زیاده تر من برای گلک اوت گلک زیاده تر نویسکار می قلم وان گلک خرد گلک توج گلک زیاده هنه از دیسان خادم تشتکی دنیش ببیجم تو روزبین خانمی پرسیبو نویسکار من و داویه یک پروبلم که وان هیه برا لما بور انسان رخنال وان ناکن لی ام دخازن باش بنویسن اوجی اوکم گل کس مثلا با نمونه جیانا گندواری دنویسینه نویسکار ما تمن خواهد هیچ چاره که نچیه گند بله دگره وی دنویسینه گاوا که تو دخونیم تو میزدی که بچک تشتین سوست درد کردن پیشیان مروان یعنی بی اف جیان نه جیانا گندای بله یعنی اگر بیشن تو جیانا شوانتیه دو که مجاز خالد خازی و که رومان که می‌نویسن جی کرم آخرام بچه همه قدر هفته کی باشی لسر کیه بشوانه را بجی کان دوار چواته چراندن پس چواته چراندن بدر جیوان مقاله وانا بچابه خب بینه تنه دمدیا جواکی دا نبینه و ننویسینه بلا بزانه بن او دبک ماسیج بو ادبیات تمام وکی دنه حقیقتا زمان که ماسیج هلبت یعنی زمان چافکانی زمان هری زیده لگند هلبت یعنی مثلا ام دبینن کو روز آوای گوات تشته و هاد کن کم زیده شش مهان دچن لگندان جیانا گندواری دیجی موار کان مثلا تندوری دا جن تندوری چوا دادن چوا نون لیبخین لسر تندوری چوا نون چیکن آنجام بینه مثلا گیاه چوا تندروتن آنجام بیجن دوار چوا تی خودی کردن به چاوی سر خود بینن پاشه دیگه وانا دنویسن از بیجوا که پیش نیاز جی دوست مرا جهوال مرا جنویس کار مرا پیش نیاز کم برا ویج یعنی بیجین پاشه بنویسن او باشتر دبه ما مستشته که لیزیده بکم امام شافعی رحمه خدا لیبه او دبیجه جبرکم من خواست از عربی بهتر بزانبم از دچوم ناو گندن عربان سری چیه ام بیجن او بدویان دچوم ناو بدویان دا دجیام پاشه از دهاتم دنویساند یعنی دم او دمه دجی او هبویه یعنی ساعت واقعش استخازم پرس 5 دقیقه ممایه پرس داوی واحد کاج پرسم او کردی نویساندن جبو وقت شتکی بجارتنه یندی اون بر پرسیار دبینن جبو وی زمانه یا راستی من بری چیروک برارزی خورا ود گوتن جنا برای من ماموسته یعنی ترکیه گوت تو چیروکی گله خوش ود بیجی مگو بس بنویسینه مگو از بنویسینم از کردی بنویسینم جبرکو از هینا زاروک بوم مگو از ببم نویسکار مگو از کردی بنویسینم و آنها دو سه جارم مخواد ترکی دا جرباند مگو از ترکی نکارم بنویسینم یعنی جدست من نتاره یعنی مخواد لورده سرکفتی ندیدید بوی من بجارته تشته که یعنی وکی ترجیح همه تو کردی بود وای ساعت واقعش مالا از هیوی دارم گلک بر همه وجه داره نه بس اوا انشالله ام هیوی بر همه وجه وکی ما مسته گوت اجی گوتنا داوی بپیشم گلک کس هبون پشتی کو پرتوکا من وشاند خواهی هاند نمه گو روزبین خانم چمان ناوی متیداتونه مجوان راجی گوتیه هون جمر را بشینن جننگاری خواه جور شونده ایشالله اگر که برهم همه چپا دویمین چه ببه امیر نوان نوا لیزیده بکن انشالله یه زیده تر به ماموزا چپا سسیار چارا بله مگو تو 10 ناو لورن 13 ناو بس وکی ماموسته گود بلکه 300 ناو جی هبن بلکه 400 ناو جی هبن مخابن ام نزانن يعني ام دخواستن بهتر به بله ماموسته همان پرس که عبدالله براستی از دخوازم برسوا بپرساوه به
دو سه مالکین شیخ عبدالرحمن اختپی ببرسوینم بله شیخ عبدالرحمن اختپی دربار کو پرانیا برهمین خواه به کردی نویسیه دا وهاد بیجه جوان قصد من نین عرض هنر ولی دال دنیا بمینت اثر کو ترک و عجم قط نبین جاره که نهن کردی شاعر ده مصرائه که بزانن کو شاعر جو کردان هنه جو عشاق ترک و عجمان زیدنه یعنی دوست کم جاره کش برا گوت گو روزنامه گره که ترک جمرا گوت کبرا کی و هیا کو اون تند بین احمد خانی مموزین احمد خانی مموزین کان تشتکی ویدنی هیا یعنی میجی خواست قاوا ایر کسک وسا مثلا سال 1996 من زانینگه 9 Eylül İzmir'e dokand hevalek min hebu ya o gama maste tübe kurt kat çevaye kabra kat tişteki hoş mara bejin em bejin tamam rast ve tişte bana Paris'in yani mugo ki bersif bar ev bizan mekane gelek tiştin Kurdan jihane le de encam eda Xalife Usuf Xada rahma aleykim de dawaya berhemek xoda ya binabi irşadul ibade da evhad bejem eji وکه وی خوینرین پرتوگال خورا دبیجم ای خواندیا لمن نکن لومه و عتاب گرچه پر سهو پر عیب اف کتاب هون درست و تصحیح بکن خوش جواب جلطف و کرم آخوه والله اعلم بالثواب yani em nabêjin tiştê ku me berhemê de nivîsandine teqez her tiştê wî rast e tu kêmasiyekî wî tunîne naxêr meheqeq kêmasî di berhemê me de hene bira eger ku gava ku we dît bi çavên rexnegirekî li berhemê me mêze bikin û bi niyeteke baş me agahdar bikin û em jî wan rexneyên we li ber çavan bigirin Eşki hemen tiştê dibêjin. بله یعنی اون فکری نوان رحمانا هیویا وان Neve ilim xalatî çê dibin îla kêmasî çê dibin ew jî hinekî nedextê me tiştekî normal e bila ew jî li me biborînin û ez gotina xwe bi destûra we bi gotina mela zahirê tendurekî biqedînim dibêje Allah bes baqî heves min ji xeyrî xuda newên tu kes ساعات طواف باش خوشتر هم استاذ جالك سباسكم جوارا مالا وقف واحد يرى يك بيك جنابي وقت تورا سباسكم براستيجي كادو خيرات او شيء جالك يعني بقدر يجي بو زمان يجي بو جباك يجي مالا وقف ساعات طواف باش براستی امجی جناب وکیک عبدالله و ریوبرین ترته کردیه سپاس خواه نشانی جناب وان دادن کو وان در فت دامه ایرو امهاتن به بینرین عزیز را صحبت که باش کرد جبوی ام سپاسدار جناب و مالا و اوا میوانه می ایرو اکادمیسیان و نویسکار پروفسور دکتر نسیم سönmez gelek سپاس کم و میوانه میدنی نویسکار روشبین özkan مالا و اوا ساعت خوش اون هر بیجن و هر وقت دنی ارکسترا من بیجن و سترامبیج زلال یلرس دنگو دلی و صاحب مالا و اوا موزیکشن ما علی اکبر ارگün علی جان کوشر سایی مرتن اون هر صاحب مالا و اوا دست و صاحب بله بینن عزیز مخابنم ایرو جهاتن دویا برنامه خاص به دیزه همه ساعت دمل گل هف حیاس ببین ناف خیر و خوشی دا ببینن ناف جانا که بکردی دا خاطری و دم باش